ukarabaye urugo kwa pastor Zagata abisiramu manu ikigongwe manu mwijuru niwo wanje pastor muzima abisiramu yewewe oya ai ofuka makwanza fuka mabali gituma mukamuri kigongwe fuka oya ndio ku hecho baba ukanda bale bale no mumwe kuto atamusha kibamu to yetu zababu hecho bantu pataka chira hecho gose kwa wenda kuto y'abisiramu ivyo nibitikaho wagize aho imana je pastor abisiramu wanje dakwe reka maboni bikiko eza yagushikana pastor reka kumuhohotera kuko twese dusengera mu madini atandukanye none umuhori dini ngo kuri pastor none pastor burya hawe wogora sinozo kugwaza reka ibyo byaricyo bantu aje tuga madini je numva hobisa mureke asengera midini ashaka kuko n'umukatolika yoza akakubwira ati twese dusenga imana imwe nta mana zibiri kuva mvukandigira n'umuntu hari imana yonyene beba shibi ndibikiryo none dakewe ndibiki ngo zabasiramu ngaha no pastor aya no kuri ibyo onye sikuvuga ngo mwumva ngaho idini dusenga imana sinzi mbona ko twese ngo twite utuvangura ngo hari mu mizirema ngo hari umukizwa ngo hari umuki byose dusenga imana kubw'ibyo rero muhagarare ku idini natwe abagatolika bacudushira he cyo nico pastor ga yego basi nta kundi genda deme muga cyose nabikunze kwe nagenda gusenga ko kya muntu bazomenye yaje kwe sege bashi kundi ngire gute pastor nivyo pastor nta kundi neto genda yega nta kundi ushaka kugira ubwiza